ole thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai le vekule me ni somni panga sang ni somni panga ni ya tun tuma chuan Bangladesh boina le ramdang in rol na te kan ngai tha anga ti chuan India missile chuan vor Brahmos an chin te kan ngai tha ho don ani ama sa in hei puzai rem thanga hian in update aron ne ya kan han chia range Pakistan chu tui har sat na in na tuam zui zela China in tui khua siam sak mek ma se Pakistan mamo ero up ruzau don lo hle ani emi chungchanga hian Pakistan MP pakhat Syed Ali Zafar chuan parliament a inda suata treaty chungchanga in remna nei fatani lo chuan tui har sat na awangin Pakistan churil tramin an thi theih hial don thu asoya heluya tanga tui luang hian Pakistan rama lo nei tu zazela somkwa lai chuan an lo an en kola wangin an turna sa hle don ti asoi bok Syed hian a soizel danin India hian tui puak thei water bom mangin min beya kantan khosak ngai na a lo chodona ngun taka kan ngai tua nge nge ngai atibok Pakistan People Party ruai tu Bilawal Bhutto Khan tuya luan lo chuan thi sental aluang ang ti in alo soi to a India ero chuan tuile thi sen aluang kop theilo ati thung heti lai hian Pakistan sipai thu puang tu le India most wanted firfiak Paul Jaisi Mohammed Thotupa Hafiz Said te chuan India hian tuimin pelawani chuan thotheilo vin kan sia mang ti in India avo khan ve bok Said hi kan ria dan tur chuan kum sang kha zakwa somkwa pakwa Indian Airlines ruai koilar tak Kandahar hijack anti Kathmandu atanga Delhi kalturan ruai koya firfiak te nam phut anga an chua tak firfiak pol ho tu pa kha ani khata khan rualin midang pani an chua ve bokani kha Pakistan a sindi te chuan tui an duwa wangin boina an siama sindi te omna muna an tuilak na tur project chu Punjab lama an potpeng ni in an hriani e wangian tual chunga boina chuaka an home minister chena in po an hal sak police te po ti theih nei lovin an oma an mani tiang nge in an volet hial ani Germany chuan an ramtlo tu India external affairs minister S J Shankar ne na turam po in mani ram veng him turin dikna chanvo kan nei ti in India athlop thu asoi mitam takin Germany hi angoi rei an ti ani tin Pakistan journalist Shenkat chuan live fa an komna Pakistan jet fighter te India ram chunga pakhat ma an tholu lo thu le India chuan an duhna hmuna piang an bom sakni in an soya tlom chiang tak zo kan nei laya an army chief Asim Muniran field marshal ni na a hlo chok mai chu makan ti thu an soilom eng journalist te hian India in Pakistan lama thila ti chete a hmuna kalin tha an la vek hlom ani page pakhata an tarlan danin Chinese jet fighter Chengdu J-35A Grai Falcon an ti chu Pakistan nampuan zar flek ronga chei vekin Gilgit van Boruaka Chinese le Pakistan pilot ten test flight an nei pui to ni in asoi nilai ni khan Indigo flight A321 flight number 6E2142 Delhi atanga Srinagar lampana thok chu khochia in nasatakin na ti buaya India Air Force Northern Control ne na veilama international border a pen an dil na chu nol sakani nu in Pakistan ne na an ramchina tholu loka khochin tlema ziom huna ledle mai an dila anni po in an lo nol sakle taxi awangin thona nar kodok khopa an thonu in Srinagara hian chiana dangtok lovin an tum thei ram ani Bangladesh boina chu ama kan lo soito angin Bangladesh a hian mi pui sarkar chu paithak ni in aen ko lailok turim Mohammed Yunus suruataniya mase Yunus hian mi pui te khan elek angmaya ro rel tumin thil ativel na saleya India thlengin aron chau titia in khanna bua sai mai atum mel boxi lawa wangle sipai ho tu tene naning kara thatwak boxi lawa wangin aning kara khina sa taka omeka sipai lamhian komin chunge ya in khanna bua sai turin an hril hial ani sipai ho tu army chief general wakar chuan sipai ro rel na Bangladesh nu lu atum lo thule mi pui sarkar tin tir le nge an du thu a soi to a mase yuna siam party sang sang roi tu te po bia in ama chu Bangladesh supreme leader in ni tir nge atum ru le ni in alanga tuna hian zirlai tam tak po amin to a kong puya te chun Yunus an thop zialan tiring kong an zo mup mup mai ani zirlai te hian kum masa sarkar pai thak ani don boruaka sipai te che dan kha an la hriat renga wangin
sipai lam du dan hi an thlop thei tlat lo hei taki una stan chuan hun rangkachak ani theiang bana thelu atum thu soi to ma se tun din hmuna chuan abang mai don lo ni in angai the US point una sian Bangladesh kai ri se adu ni in soi a ombok una sian humanitarian corridor an ti mai Raken siya matum ru lea hei hi sipai lam hian an du baulo thung sipai ho tu wa karchuan bloody corridor ati hial he corridor hi UN le US chuan siam nge ni se an duwa an siam hlo tling ani ngat chuan Myanmar Raken mi tam tak ril tram mang anga ommek te tan chuan vani na kong ani don ani he corridor hi chatok gram division atanga in tran turani ya Bangladesh Nationalist Party chuan dan phallo ani baka thilkal khat lutukani thu soin an du lo hle chen kha chuan US and China lo do le theih na tur kongrem changa zong ni in an ngaya journalist lui subir bahumik chuan China in leilam atanga tuipuya pan na tur Burmese junta sarkar in alo phalsak to si chumi dan benan chuan adu ni in asoi Bangladesh diplomat lui munsi fai summit po in ramdang atanga ona chan sa sang le do ni in asoi vebok aram chung himna atan po apoi thei ni in an soyani corridor hi pe ani chuan foreigner te tan lu le chu a ol sam dona chu an du lo ani tuna hiam Bangladesh a Rakhine mi ra ta mi noi som pathum vel an omeka Myanmar lama nuai som ni vel an la ommek pok Bangladesh boina chu enge kan lo soi ve sek chan lo boy ve mai se kan ta na poi don em ni zona theih ani hei hi kan thenom ramani ya kan mel ma China ne na in him nai tak chicken neck corridor lama thom ron nei mek lai an ni ya Pakistan an thlop boka US le UN thlenga anin rolna ram malo ni bok nen ngai ven lo theih ani lovani tin englai ma in Myanmar lam hi ngai tha theih ani lo bok abekin Mizoram tam phei chuan a hlo om beran ni hial o masin boina lian tham jok chuak ta se China sipai te le Bangladesh sipai te baka helho thlenga an luka le chuaka kan ni don chu wangin India sarkarin kan himna tura angai tu le arel ang hi I helova kan pom mai afin thla kang tikanin Bangladesh boina chu kan ngai thazauta tuna chuan are sa zote ziah Brahmos sungchang hi kanan chiar le ange Brahmos missile Operation Sindur nuwa India mi pui mai nilo khovel mi thiam ten an ngai venthar mai chu duhna ya India in Operation Sindur akalpui nuwa khovel mi pui in India ral thuam thapui pui ten Pakistan Air Defense an paltlang zungzung mai kha India in ramdang ta hriat manglova ral thuam thatau alo neya wang hian ngai ven a hlo ma chungzinga chuan India in Pakistan airbase beinana aman nge nia an soi zan khathil tuwa khovel missile mingthang takron dit tathut mai Brahmos missile hi I han bi chiang le donila Brahmos missile opian chua dan hian thonthunga inom tak anei ve a missile siam chuak tur hian 90s chovel dai to khan Moscow a summit turin Dr. APJ Abdul Kalam chu Russia azina chumi tum chuan Russia lama a mel hriat scientist pakhat chuan liquid ramjet engine a siam mek thule sum har satna awanga asiam puitlin theilo tur thu alo hrila siam puitling theila chuan khovela supersonic engine chakber ani tur thu alo hril nuala chu thu chuan Dr. APJ a beng aver tariau maya India lama tho pui ho te hena chu thu chu hrilin India siam puitlin dan tur ro manna siam adu ta a ti chuan India sarkar ne na phalna te dilin sarkar po chuan alo rem ti sak ve mai boka ti chuan December nili sangha zakwa somkwa panga khan Brahmos Aerospace Private Limited registration te siamin Delhi a company anin register ta ani project hi atira US dollar millions ani somnga ruwa mananiya ti chuan 15.5% so India in tumin 49.5 Russia in atum ve thungani kan hrevekanga khang hun lai khan India le Russia kha anram economy a strong tok lo ve a hetiang hian in za ton le indu sak ton takin an lo thok dun ta ani project a hian ram pakhat atanga ram danga thiamna lak lu technology transfer ang chi ani don lova ti turan nei ve don ani ti chuan heral thuam ro thap tak mai hi an siam zowa Russia le India sipai te man thei turin an lan don ani flight test masaber hi sang ni pakhat kum khan kalpuya ni ya atira chuan longa tanga longdang sip to sip vaka na turang chia duan ani ya anuwa chuan variety tamzo khomola tanga ka chu theite jet fighter atanga ka chu thei turte in develop chauzel ani ta a ti chuan operation sindura po khan Sukhoi 30 aircraft atanga ka chu ni nge in hriat ani
heng system an upgrade chung hian kumruka tanga sari vel zaw veya missile kha software ti danglam vek angaya tin Sukhoi 30 aircraft po ti danglam vek angaya ni hetiang Sukhoi aircraft redesign nan hian Russia ho chuan a tira crore sang kha zathum vel an estimate lain India chuan na in angrenga crore somriat pariat velin an zo theya Hindustan Aeronautics Limit HAL 10 thatakin an zo fel theih ani Brahmos missile hi supersonic cruise missile ania soito ang khan mun sang atangin ka chu theih ania athat na chan chu mun sang le tiam tak taka te athok wal vek theya leichunga thilom to phothi akap thei veka tin lei hnuai lama meter som ni thleng aver theya tin temperature 15 degrees Celsius a po thatakin na athok theih ani Brahmos missile hi KM zathuma tanga zariat vel range nei anga hriat ania tin he missile hi Sukhoi 30 MKI a vua thei tura an siam chauta ka wangin Sukhoi 30 hi teng ki fuling KM sangthum zali vel thok thei alo ni bok nen tin mid air refueling ti ani phei chuan khovel mun zau tak hi akap thei ani ber chu missile hi na lok to chu a hla lo top tura ngai ania tin tuifin riat chunga lang chereng poni se a hla ho lo tura soi ani engineering configuration lam ve thung lo bi chiang le ila missile hi ka chu ani chia hian a booster machine chuan 1.8 max speed velin a tho chu a puipota 1.8 max to 1.8x speed of sound alo niya kan hriat ol sam dan tura chuan 600 meter per second vel ti na ani chu ti chuan a engine puizok aramjet engine low in start ve ngalin he engine ro thap tak mai hian Brahmos missile chu 2.8 to 2.9 mach vela chakin a tho puita a chu speed 2 meter zakwa per second vela chakalo ni ta ani mach ti hi kan hriat thiam thei dan tura chuan antinan object pakhat fighter aircraft emo silai mo hi speed of sound tluk pui chi a chakin lo thlok ta se chu object chu 1 mach speed in a thlok ti na alo niya 1 mach speed aya chaka object a thlo hian supersonic speed an ti ya 1 mach speed aya niama thlo hian subsonic speed an ti ve thung ani ti chuan Brahmos missile chu supersonic missile ani ti na ani chu hetiang speed a thlok thei tur engine Russia ramin siaman tum an puitlin theilo kha Dr. APJ Abdul Kalam tan kha chuan India rama Honda siam chunjam chak tak kha awahan ni don tak han soi zau zelila he Brahmos missile second khatameter zakwa chakin alo thlok ta a silai mu kan ka pu chi hian silai mu speed ti 400 to 450 meter second chakin athok lang puya Brahmos missile silai mu le tin athok chak don ti na ani chuwangin engra darma ina lo detect theilo ani India hi kan lo na mai to lo hle ani o tun truma Pakistan be ani po khan ramchang kang tak tak in Pakistan ne na radar an le tir ho khan low detect chu soilo an radar system kha aka chia sak vek mai ani kha Pakistan tang kha chun India ron chanet ngam ani lo zia chu an military facility chiat veka wang khan katlome ti mai lo chu ti thei dang an nei lo zia kha lukaziak lukin an siang ani tim Brahmos missile hian in to long lian lo kap don ta sela he Brahmos missile tui chung meter somvel la ka sanga atho theya wangin radar atanga mu a harsa in mu theilo tlukani mase khovel hi amum karfa wangin radar hian missile lo thlen ma KM ni atanga thum vela chuan alo detect thei ve mai thei ani curvature of a thi chip chiar dawa han soi zau po acha komna in a olsam zong in khovel hi amoma wangin Brahmos missile hian mel malong awa fu don nai tak tak KM ni atanga thum velin kara hian atho san zong kha meter som vel lek ni ma se meter som a in alang pong sang do do nani curvation hi 8 inches per mile anga chu tani mel kha zela long awa nai chil khan inches red zelin a sang chauti na ani chu hetiang hian radarin lo detect po ni se KM ni atanga thum te chu second som panga som paruk vela awa chu man don thova mel ma te tana lo chan le chu leikut pha ben thel a har ang vela har ani ti thei danga o miau lo wa wangin lal tong trai nan hunung lo soirual mai afin thlak viau mai thei tin DRDO lama India scientist te hian Brahmos missile hypersonic speed ta upgrade an tummeka an hlotling tokhat to in soya oma nakumkum top lama chuan an pe man be se ani sang ni som ni pasari Republic Day an ron pho chuak thei to kan lo thlir don nia tun dim muna Brahmos missile hi khovela radar mek existing hian ala detect thei lo ti kan lo hre don nia detect thei to radar siam chuak tur chuan khovel thiam na thang chak veu ma se kumso matanga som panga vel tal hun an lama mo do ni in mi thiam te chuan an chu tani barathi kan lo va duai lo to MMVO
tuna hiam Brahmos missile hi Philippine ram ne na hral chu to ania India thiam na an hrechiang ma do nge ni South China Sea ven him nan an hung fel ran to a tunai operation sindur nu pheka chuan ramdang atangin demand sang hle nia soyania ka hriat chu lo chuan Brahmos missile hi siam chuat treu large scale production turin laknau lama industry pui tham deuh din chho mek ani oleticanin tutharle Brahmos san chin te chukan ngai thazauta engpon isila tuthara omvela kan ron update le donia tunatan chuan kan du tok le photang